Evo ljudi, baš koji treneri dole. Ajme, trči Slane, trči. Dobro jutro odabrani, šta ima? Slaven, vaš dečko Slaven. Evo vaš dečko Slaven. Ne kasni, malo užurban. To je dobro. Malo sam kasnije naspao sam, dobro što se može vidjeti na meni. Da sam još pospan malo. Ali sve je to ok. Spao sam nekih 6,5 sati. Nadam se da ću spati 7,5 sati danas. Jer potreban je sam za obnovu mišića. Nisam rekao da me više Peloza neće voziti na posao. Jer on me odao samo prvi put da me upozna di je to šta je. Sa jednim spusom, jedan dio, pa onda sa svojim kolegom drugi dio. Kolega mi je odličan. Na kraju sada sam stigao na destinaciju, mislim je još 10-15 metara, ali sam stigao 20 minuta prije. Bravo Slaven. I ti slušaj majku koja ti je rekla: Slavene, kreni u 6, da stigneš, velike su gužve. Na psa na cesti. Još nisam ja krenuo u 6, nego u 6:20. I stigao sam za 20 minuta. Joj majko, ti i tvoja procjena. Evo završio sam sa poslom, moram pričekati bus da dođu po mene. Onda idem doma, pojesti, odspavati, pa na trening. Neko sam danas bio umoran, ne znam, valjda zato što sam taman naspavao na knap. Spavao sam 6,5 sati, jučer sam legao oko 11,5, samo sam se srušio i zaspao, tako da, ne znam. No prije nego što nastavimo ovaj video, stisnite to pretplatite, pridružite se odabranima, budite vi odabrani, budite tako da radite ono što želite, budite ono što volite i radite poslove kao ja, za jednog dana da imate ono što želite. Nažalost to je sad tako, ali bit će bolje ubrzo, ja sam siguran u to i vjerujem u to. Ovo je samo kratko, ali neka. Da me nauči još jedne lekcije u životu. Stigao sam doma odabrani i idem sada spavati, pa se vidimo kasnije jer stvarno sam osjećan da ću se strušiti. Evo sada kada smo spavali, nešto malo parem, idemo na trening. Nemam pojma što ću danas trenirati na treningu. Ovaj tjedan ću trenirati samo 3 dana. Trenirat ću i više, ali ću trenirati trbuha, to mi odmah. Nije to to ako ne napravim bar jednu višu skupinu, veću ili manju. Dosta mi fali to spavanje i malo me drma, ali nema se smestim. Znam da je vlog malo dosadniji sada, ali pokušavam ga održati što višim i što boljim u životu. Jer stvarno, ja se trudim i dajem sve za ovo tu, da spremim hranu, da odem na trening, da napravim trening 100% šta mogu, da napravim vlog, da izbacim sadržaj koji trebam, jer to meni znači jako puno kada ja vas vidim sretne, motivirane i zadovoljni s onime što ja radim. Danas mi je čovjek prišao u busu i rekao mi je kako ima volje sad to raditi i da stvarno svaka čast na tome. I ja sam zahvalan, meni to nije problem, jer da me malo umara, ali sve se može ako se može. Evo nas, napokon smo stigli, 35 godina jahanja.
Evo sada kada sam završio trening mogu reći da se osjećam dosta bolje i sada idem prema doma. Mada mislim da bi trebao još nešto napraviti, još nešto pokažem, ali trenutno ne znam šta. Zaboravio sam reći ljudi da sam uzeo nove tenisice. Vidite, lijepe starke, crvene. Šalim se, nisu nove, našao ih ispod karte. Biti baka me podsjetila da uzmem te tenisice, jer sam ih nosio prošlo ljeto. Malo su izblijedile od sunca, ali još su dobro. Sjeo sam na najbolje mjesto koje može biti u gradu. Dok ti odmaraš, drugi ljudi treniraju, a ti ih gledaš. Među ovim ljudima dole što treniraju, ima i mladih i starih, razne dobi, raznih namjera su došli ovdje, neki da nađu curu, neki da treniraju, neki da pričaju s drugim ljudima. Svako je došao s nekom namjerom ovdje i to mi je drago jer ipak sve te ljude na kraju povezu sport. Neki možda više rade, neki možda manje rade, neki se trude za neke ciljeve, neki rade eto jer nemaju šta raditi, ali rade jer se osjećaju dobro nakon sporta što su napravili. I to mi je drago, lijepo mi je to vidjeti, tako da se ljudi rekreiraju. Pozivam vas koji se ne rekreirate, da krenete se rekreirati, ne morate ići u teretanu, ne morate trčati, nađite vašu rekreaciju, igrajte nogomet, igrajte odbojku. Bilo što od tih sportova će biti dobro za vas jer se krećete, a kretanje povećava gustoću kostiju. Gustoća kostiju onda djeluje tako da manje ćete u starosti biti podložni time da slomite kosti. Ako padnete negdje slučajno, Bog muhe. Ja baš možda nisam danas da imam neki doticaj s ljudima, ali sam razmišljao o tome da intervjuiram nasumično ljude koji ovdje su, da ih pitam zašto treniraju. Volio bi čuti njihove odgovore, danas to neću napraviti, ali bit će sigurno jedan video kada bude malo bolje volje, jer ipak dosta mi je palo raspoloženje, jer umor, stvari koje radim utječu, jednostavno. To se vidi dosta na meni i ne želim forsirati nešto što ne ide jednostavno danas. Tu je jako puno mladih ljudi, ja im ne želim upasti trening ili im reći nešto. Evo ljudi mašu koji treniraju dole. Ne treba forsirati stvari u životu jer ipak skužit će se da ste fake. Mislim koja god gluma da napravite, neki ljudi jednostavno skuže da to nije to. Bako, da smo mi pravi ili lažni? Kako? Pa da pravi, nismo izmišljeni. Nego šta? Daj 5. Jo, opet ne moram upiti. Nego šta da me opet moraš upiti? Koji bi ti bio prvi put? Lažo mi jedan. Barem da sam te jedan put pošteno istukla, bio bi drugačiji. Sigurno. Odabrani mislim da bi bilo to za danas. Ukoliko vam se svidio video, dajte jedan veliki palac svom dečku Slavinu kao podršku. Pritisnite, preplatite me, pridružite se odabranima ako već niste i vidimo se sutra odabrani. Ajde, z. Moj narode.